tariki 20 Nyakanga umwaka wa 2013, tariki 20 Nyakanga umwaka wa 2026, imyaka 13 irashize ahawe ubwepiskopi wo nta wundi na Antoine Cardinal Kambanda. Tumwifurije isabukuru nziza. Muri iki cyegeranyo twifuje kugaruka ku ncamake y'ubuzima bwe. Komeza utube hafi. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda yavukiye Nyamata muri Arkidiocese ya Kigali. Ni hano mu Rwanda hari kwa 10 Ugushyingo mu 1958, abatizwa kuwa 27 z'ukwezi kwa 11 mu 1958. Amashuri abanza yayigiye Mushiha mu Burundi mu mwaka wa 1968, ayakomereza i Kampala muri Uganda, anaho yarangirije mu mwaka wa 1975. Icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye yakigiye mu seminari ntoya ya Moroto mu gihugu cya Uganda, naho icya kabiri akiga mu seminari ntoya ya Nairobi muri Kenya, Kiserian Nairobi. Iseminari nkuru igice kimwe cya filozofiya n'imyaka 2 ya teologiya yabyigiye i Nairobi muri Kenya. Hanyuma arangiriza amasomo ya teologiya mu seminari nkuru ya Nyakibanda muri Diocese ya Butare mu mwaka wa 1990. Isakaramento ry'ubusaserdoti yari hawe tariki ya 8 Nzeri mu 1990 imbari muri Diocese ya Kabgayi, arihabwa na Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa II igihe yasuraga u Rwanda mu rugendo rwe rwa Gishumba kuva ku itariki ya 7 kugeza ku ya 9 Nzeri mu 1990. Amaze guhabwa ubusaserdoti ubupadiri yakoze ubutumwa bunyuranye. Mu mwaka wa 1990 ubutumwa bwa mbere nk'umupadiri yabukoreye mu seminari nto ya Mutagatifu Vincent Ndera i Kigali. Yari umurezi ushinzwe amasomo n'imyigishirize, préfet des études, akaba n'umwarimu w'icyongereza. Hagati y'1993 n'1999 yagiye kwiga teologiya muri kaminuza y'i Roma ya Alfonsianum, Academia Alfonsianum, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu bumenyi bw'Imana n'imbonezabupfura, Dr. en théologie morale. Hagati y'umwaka wa 1999 n'umwaka wa 2005 yakoze imirimo inyuranye. Yabaye umuyobozi wa Caritas ya Arkidiocese ya Kigali, anashinzwe komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri Arkidiocese ya Kigali. Uyu murimo yawufatanyije n'ubutumwa bwo kwita ku buzima bwa roho bw'abafaratiri mu seminari nkuru ya Rutongo no kujya kwigisha mu seminari nkuru ya Nyakibanda. Hagati y'umwaka wa 2005 n'2006 yabaye umuyobozi wa seminari nkuru ya filozofiya ya Kabgayi. Hagati y'umwaka wa 2006 n'umwaka wa 2013 yabaye umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyakibanda yitiriwe Mutagatifu Karoli Boromeo. Kuwa 7 Gicurasi muri 2013 y'ubutungane Papa Francisco yamutoreye kuba umushumba wa Diocese Gatolika ya Kibungo. Umuhango wo kumwimika wabaye kuwa 20 Nyakanga muri 2013. Intego y'ubwepiskopi niyi kugira ngo bagire ubuzima. Evangelio kwanditswe na Yohani umutwe wa 10 mu Kilatini Ut Vitam Habeant. Kuwa mbere tariki ya 19 Ugushyingo muri 2018 nibwo itangazo ry'ibiro by'intumwa ya Papa mu Rwanda ryasohotse ritangaza ko Nyiricyubahiro Musenyeri Antoine Kambanda wari umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Kibungo yatorewe kuba arkepiskopi wa Kigali. Ibirori byo kumwimika nka arkepiskopi wa Kigali byabereye kuri Stade Amahoro hari ku 27 Mutarama muri 2019, aho yahawe inkoni y'ubushumba bwa Arkidiocese ya Kigali na Musenyeri Tadio Ntinyurwa wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ikimenyetso kiranga arkepiskopi bita Parium yagihawe na Papa Francisco hari ku 29 Kamena muri 2019, maze uwo mwambaro Parium awambikwa mu muhango wabereye i Rulindo kwa 14 Nyakanga muri 2019, uyobowe n'intumwa ya Papa mu Rwanda Musenyeri Andrzej Jozwowicz afatanyije na Cardinal Peter Turkson. Ku cyumweru tariki ya 25 Ukwakira mu mwaka wa 2020 wari Musenyeri Antoine Cardinal Kambanda yazamuwe mu ntera ashyirwa mu cyiciro cy'abakardinali. Ni icyiciro yashyizwemo na nyir'ubutungane Papa Francisco wari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Kwa 25 Ukwakira muri 2020 asoza indamutso ya marayika, nyir'ubutungane Papa Francisco umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yatoye abakardinali bashya 13. Ku cyumweru cya kabiri cya Diventi tariki ya 6 Ukuboza mu mwaka wa 2020 Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda yatuye igitambo cy'Ukarisitiya cyo gushimira Imana kubera ingabire yahawe yo gushyirwa mu rwego rw'abakardinali. Uyu ukaba ari umugisha wahawe u Rwanda wo kugira kardinali wa mbere mu mateka. Muri icyo gitambo cya misa cyanitabiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba yaragituye akikijwe n'intumwa ya Papa mu Rwanda, abepiskopi bo mu bihugu bituranye n'u Rwanda, abepiskopi ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda, abayobozi mu nzego z'igihugu n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abasaserdoti, abihayimana n'imbaga y'abakristo. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda yagize ati: nishimiye kwifatanya namwe mwese kugira ngo dushimire Imana kandi mbasangize no kumugisha nahawe mpabwa ubukardinali. Uyu munsi uwo mugisha nkaba mbashije kuwucyura hano mu Rwanda. Umukardinali ni muntu ki?
Umukaridinari ni umusaseredoti kenshi wo mu rwego rwa gatatu, ni ukuvuga ubwepiskopi, utorwa na papa kugira ngo amufashe mu mirimo ye yo kuyobora umuryango w'Imana. Imwe mu mirimo yabo twavuga ni nko kwitabira inama y'abakaridinari bose, Papal Consistory. Papa atoreramo abakaridinari bashya cyangwa se afatiramo indi myanzuro ijyanye n'umurimo we wa gishumba muri kiliziya y'isi yose. Abakaridinari kandi batarageza ku myaka 80 no bemerewe kwitabira imihango yo gutora papa umwepiskopi wa Roma. Baba bibumbiye mu cyo bita conclave. Iyi mihango ibera muri chapelle yitiriwe Papa Sixtus wa kane wayoboye kiliziya guhera ku wa 9 Kanama mu 1471 kugeza yitabye Imana ku wa 12 Kanama mu 1484. Iyi chapelle iherereye mu ngoro ya Nyirubutungane i Roma. Nibo kandi abakaridinari bayobora inzego z'ubuyobozi bwa kiliziya twagereranya nka ministeri muri guverinoma y'i Roma. Izi nzego zitwa dicaster. Abakaridinari kandi bayobora na za diocese. Mbashimiye mwese ko mwankurikiye muri iki cyegeranyo. Twongeye kwifuriza Antoni Karidinari Kambanda isabukuru nziza y'imyaka 13 amaze ari umwepiskopi. Mbashimiye ko mudahwema kunkurikira. Iki kiganiro niba kikunyuze ugisangiza abandi. Naho ubutaha.